namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course ni ta mi kha ni mitisela a video clip ya Tshinya Vantshwa kha hlamusela kahle beef ya Gagash yi helele kwini. Yeah, we're all aware guys ku Tshinya Vantshwa se a tini hi power yin'we yikulukumba swinene a ri karhi a hi fekela ti-clips to hambanahambana kha hi kombisa ku hey beef ya Gagash yi le ku teni. So a yi sukini swinene but all of a sudden yo vona Tshinya Vantshwa se a ku a nga ha twali nchumu. So ni vuye ni vona ka live yin'wana a nga fika a yi endla la nga fika a hlamusela ku why beef liya yi nga ha ri ku vonakeni. So i fika a hlamusela leswi beef a yi fanele yi huma nkarhi wun'wana na wun'wana. So a ni i kumaka loko i vhumini studio i suka va sala va endla sweswi va endlaka swona. Se mi kuma ku i na ti-project ta ku tala. So okay a yi leswo swi ni hlarisaka ku mi kuma ku a yi kumeki beef ya n'wina mara yoho mi fake mi phameriwa yona. As I've heard i hlamusela ku kwale studio kwala a rhekhodaka kona that producer I'm not sure ku producer vanhu vangani va na mintirhotirho yo tala. So that's actually the reason yo va beef leyi nga ri ku humeni ku hi side ra Tshinya Vantshwa mani kumena. No ni nga ri sure ku if mhaka leyi yo va Benny Mayengani na Gagash va reconcile a swi ngheneleli na no ni nga tivi liya but there's some possibilities mara ku hi yena Tshinya Vantshwa yi kombisa ku beef yi tata. However sweswi i ku le studio leyi ku na project to tala swinene ti nga ku ndliwini leyi. So a beef ya yena yi se helela. That's the response for now. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Just